dekat jing ruai ke jing ro yang i dekat jing yang lumlang i kam ni men sem go i men sem go i ki wi wa i le kham tam sakhi ke jing yang i ne ko benda ke jing tuna ke jing bakla tu ngi sham alo mo khoi ko trai ke me chu jing khoi ba Berkat kiri khoi chumbi ngadop ya ro emi junam la junam amen happy Long ame blai fa bran bo haga jing long ko we jong man se ba ko baro ka buram bat ka jing yaro jing nam la ka jing sin sha slam jong top ka la kut ya ka bat he la pen ma biang bat ya briu la pen ko biang haga man se kat bang idang ap ya ka jing wan ba ar ju ban pendep haban de biang ya ka jing penin jungi ye so lang bat ya ngel le mat kiri ku ha ga jing wai pun don guram jing ki kat pada ko bai ka sut ni pun mana Bakut utrai bakut uplay kipai neng bater cai dap dan kaburam jombe turwai uplay osana kabor bat kaburam Hosana, Hosana Junom, Yaro Yutabawa. Yung gawa siyang gumi, ile dari kami bagai, tapi di pulau sisi nauro ibarat song ibande, kata gimana yang dari bang song. Oyapan di daerah Bor, Kanangwa, kali program ini masih program besok biarlah kapsul lagi dari song kioman ki kampung ki host yang mereka. Ini di rakan bahan lah ini kayung gunung komopsi ini man top si ini yung dan bahan di penli warok itu. Aku juga nih. Tapi gunung komopsi ini WMH yang pada itu. Kami mentok gelas yung komopsi itu wajah itu bangsa. Dengan mentok dan so yung lain dan miok bangsa. Dan jenggot kula yung dari awal dari siap sup ini. Tapi yung kawaso yang berhenti talang ki biangi ang ki medong sedang kay to purin yung ka warang man presbyterian ang di siyang mahaduay o kamo hagajo kayo pero yung one room kayang hala ti kesam shawarok ka do yang i chaduk tersin yang i chaduk siu yang i to ikti ya ka do no yang i shoplai bat hawabu bisa tidiam setimun em bijumon ikti yang i to wi kure yi khi ni te da kapalang hikai ye i le da katak yung jing pen im ko man katak yung ngading pena kapalang hikai ye i la kaman lesin habisiski em kam u le i ya katak yung kecing pen im le da dik pena dewa duai na kani ko na tipneng ya kecing duai u angan try but ya kani kecing duai u angan try cendika pada pure na ka gospel kat kum Lukas kalau nunggu waling kom kerkhot kawa ako prasane but lepo prasane iba ka gospel yung Lukas to ko chong bagi khot no then handa em madu arasol nom regit khot ka hum pun hari nete Lukas la perkemo ye la thok warok kijing thok kijika yung Jesu kepercayaan orang wi mentau bukot. Nite dalam kebalang penengkot gaya kan dijikai, ongga engkam dua lesin hagajesi. Igi wasak caw emparish, tangste pada iman man kepor ya kejingan yogi. Dewa objek beautiful, ya yok hihi buat me. Haji por kebalang yang ira, lima kejikai yang Petrus dan itu upuk liu wakaso update yang dijingan jemi lembaga smartphone
kenapa mentas hakam orang balang lahayu mende lahai senyum yoko rastik ijikit yoko hakitong haki balang senong yang i te kentujur kebalang kentujur i anggawa kani kencing duai tok pada limha hapok kebalang bat de i kahukum da ujisuhi ulai nyaka nên ta cái gì chính nhà vào lại thì ông sẽ xem nhiều rồi người cái Giêsu Nero ini ketra Jisu. dan hanya lebih kat tu di balang pai kata upadi ya kan balang ya le ya kan niam kawa im iha pokan ini niam niam Katolik ira niam tre ni hai adu snem de kole de em to asisar yi kan i niam tre yi kan bhagwan ito niam tre ito i namun yung Jisu dari kon Kristen Katolik te ho ông Katolik yi ji mut Katolik Salazar snyaw ski Salazar kaktin yi Grek kaktin Katolik wan gana kaktin Grek adli kat pat Holland kemudian adli dijumul kat mut kat kum Holland man telipura tada penyabi yang dikitin Katolik kemudian Salazar kebalang ikaya ita. Padahal ni da da wi na kirukoi non urukoi waktu Ignatius ukoi Antioch nadu asnem so thousand. Nadu asnem so thousand. Ni Ignatius to wi na kipabalan uwadahikai hakipor dan tende. Te lada paiwan kayi jimut yung Ignatius bakoi hawa ong Catholic kumut ka jinglong jong kinambut utrai Jisu katheu tang ya ki apostol nreya barok kinambut jung Jisu nadu ki bishop kinambut ujri jong blay but ki babun kriya ya tiru blay but ki way but ki pat mut ikan Kristen ikan kebalang sikite lada paiwan sikite dijimut ini Katolik kebalang Katolik sisya kadon parok kilat kiba Jisu di dalade ulaan hapok kebalang yang parok lada pai setidiang la embidur pai setiman la embidur pai sepang la embidur hapor di la embiduan untuk duan embomati nete ini marok embijumon untuk nete emle asitu ini marok embijumon teyo ubatai yang kita kapor cak kaina desnya rapi penenkan smartphone yang kenang wayo uplia kepila Lada batai serta dengan di apa jadi macam ngau tha deu tha ahaban yang wa implement di kita persan ada elak di capai kami ini supaya wa implement atmu yero irdra Jisu Nero ini ketra Jisu. sentiapi Nah, oke dan itu ismi kipor Jisu da yang apostol hukum bumayela kabalan daya tinggi yang dikekam uperian yang katin yang mulai uperian yang Jisu syawaro ikon yang mulai uperian di kamada om Jisu ngalong kanti ngalong kejisya Jisu hukum yang mulai yang dikekam
kamedesnya ini lagi jipur. Cucu kebalang the egala ega bor leba ke sakramen baptisma. Yoku lai teka. Hawa om yalap tok meninggi. Yalap tok kaman kami yang perajan yunyong i. Kaman kami haki tau kan yang i. Kita tok ka jimut juga tinya. Ditewan kebalang hikaya i wa i hawalai cewan MKMU black kunmu yuplai MKM dua go rosary. Tiga balang hikaya i hakeling setelah kepertai yoku yasu kama hakabormas tener prosesi bila de UEP kama dak jipanya yasu iwe tongin yang mama kalian dah kebangian mo ketemu nadu-naduan di yuk. Nitewan hachwa ukut kemasan upadana ni da om kidai su kemas kalawai. Kemas wai gana ni ya. Kita kiji kai yo iwan ketemu laya labikan. Cucu halo kijingai. I kibalangkan I hapok kanyang Katolik I the teacher wa yakan niyang Katolik the A apply but daki hajar senang halu kali hajar senang kawa atwi kabalang the krian the like the boy ke shawaro sebat pertai but nawaro kipa kuit upuk John Paul wa aro bakut wa the like bicat kan hawaro ki ri yang kepertai empat ini bulan senang yok di uni gunung yada. Te kerpan I kontrol man kiu empat tam laya kabalan de EGI kan gunung yada. Yoku yi ule yekam yang mulai dewa budi ya keluksa kawa upa bukut ujan polba dihikawi pura dihikawi yang bu tawa yoto ubiat pada Amin pada hidup pada Yorkshire yang dijadikan ibu pada depan hagway to bagi kontrol. Lembaga ni Katian Katolik iman ikinong saki ya kejinya tadi. Ia orang menang isaki yang kejinya tadi lada hasa hayong kami man structure yang beriman deh. Lain pihak Muslim YouTube, lain Hasanah YouTube, lain Katedral YouTube, anywhere kita toka begitu bahwa I yang lebih. Lada hapa India yang I kami Krai Wamanda ketitimun ketitidiam kawa joyalami hakiwan kiwa ki program kiwa kam kesain dai pilihan murabi pipadar hejui pole woman kamu nong kenyarang ba ne kesngi wabenta ya met bakasnam quiz aperdi yang dai hejui pole pilihan murabi sister woman la kinong paik nong yo yang kiwa da Roy wa emlang ba cirup cilang hakiwan ki program kiwa kesain pengkrai ba kesain le go dai hejui pole pilihan murabi pibro ki presiden ki sekretari yang kisanteli ki CMC kamjole ki presiden sekretari yang kinya usol ulalong usim jengi tema pi upaya lambat kila penfai yang yak kisah Israel badu utrai ulaong hapi pisalong kinong sarai dan kipat jengah di Israel jengpi Israel jengpi salong usim halal di Israel kunta kitimen kisalong Barok jengki Israel kilawan sa usim Hebron. Bat usim David ulayate jutang bat Hebron hakmat utrai. Bat nangta kilawan pensle kabati dan kam banjingskan. Wat bansya ada kejengkiman. Ya kei kepala banja. Bat tu ainu yaukwa ubala penbedor yipi
ban yo ban talem bat ki report ha ka jing shan ula pelai ini nakabor jang kucing dom bat ulawan ya lam ini syakihima jang ukon be jang u da u ni yo ya kucing spa ka jing ma ya ki pop jang ni Chris ulang badul ba yo I jang ublay bom Ipat ba kila siyeng patkai kat ba kinong sensyar kila khiben yu. Ula penim mi kiwai pan tuun penim ya lade. Lara ulong mesaya ubala jit jong ublay. Kisi pairu kila khiben yu. Kilawan bat kila terwa hu kasirka bat kila om. Tu pelaj ya lade lada melong usim giju. Ya kini kiktin la tho haneng jong unong elam wakan unong elam usim wakan usim wo ep ya kata kajing suk kajing pha kajing kemen wo pelai pi na kajing ma kajing mensu wo pelai pi na kapap kasang khamtam wo ep ya kajing imeno berta cerup celango ganito kanong rem yung gani kasni buram yung ne kasni haga jogo por ya gani kasni buram dapat dei ka hawakut yung kisni utrai lajya woro kama tibi emi le paule lane le pausudli kisni utrai lajya kasni utrai lajya bo khadudu man berbor ko kasni kau ie burami ya ukris usim yang kepercayai selonsa. Nai daw hagan kasni dapat kut ya usnam walang wewa dasang le ya usnam walang wetme. Nila wah langi kelami iporwan jeni nila yo ijing sket ya kasengkut snam. Ini kata ke sen gua penkut yang senam yang ki ne kesni apa orang yang ila teniran khat jaran khat wah kan ik apau le trik de yo ya kacing penkut yang senam yang kawalang usnam wat me yang kawalang usdang nau nadu ka sni utrai lajya ka sni utrai adben ko nangkong koman ha kan ik sni bulai wan Lada karun cucuai sa kitin yang belai ucap ni gajing sakit yang gajing mansim yang ujisu. Ujisu mansimu untuk duha kajutang ko semiran ni reina du kajutang ko rem. Hakawa kipa Israel. Jubah ikut kali jubah kali film po. Nah, cikgu kali kawa. Hatu pikloi ban im bat ban penyan iki kam jong kaseng kat kum kajing saindur kaseng ke parish ban hapo kajing elam spiritual director jong pi. Oh, ikloi ban penyan iki kam jong kaseng kat kum kaseng dur kaseng ko kajing elam jong spiritual director jong pi. Hatu pikloi ban kongu bat trelang bat spiritual director u parish priest bat u president jong kaseng jong pi. Oh, ikloi ban kongu bat trelang bat spiritual director parish priest bat president jong kaseng jong pi. Hatu pitip kiai ki kamram mapidai ban pendap kum kinong kitkam jong kaseng. Oh, itip. Hatu pin pendap hok iki kamram jong pi bat ki kam mapila simti. Oh, ini percang dari kirap jong pi. Palos jong. Hatu pin pendap hok iki kamram kibayadai bat ki parasamla klemle siliang yeno yeno. Oh, ini pendap hok Hatu pingai yang kijing hikai beten rai ke balang Katolik. Hatu pikular balam hikai badi lamba kelai ki para samla ki badon rengkat badi. Oh, ini ngai bagi kular banang hikai badi lamba kelai ki para samla ki badon rengkat badi.
tu ngin duai niai ngo eme ko blai ko kpa pemela pha ya Yesus Kristus Ngadangis nga to saya kini ngan ong ipi ngim na don kam tan man li ilap siki jika bubre. Ladaki para samla ladaki khon jong balang jongi lani ki pai dring mai kis nga to ya kini gebenta ngim na don kam shu man li ilap siki jika bala don lupa jingi. Hendrai ladaki pai pat hakani kapor hakani kejuk ke pementang li iba bonsin ni ong bangingay Henry nyumpat ngam jeliu pat cipang kini jong kading pna me kwa panai ka khubor hangi wei pi wei panga nga kloi ban yap na ka benta jong pi nga kloi ban pelai im shwai pi ban ya ka pelai im meladi nga timbu pa jonga unum ino ya nga Henry ka banga kuslai kadai na ka benta ban pelai im pi kublai sibon kanra join me launching in ya kublai join ya balai me iyanga mitgai nanga langa yakta ngai khot ya kisngau thamula kisngau chutia kisngau ba kata ka jingle ka jongme kam ya habe ro namar ba kiyaj berboda ka mensim beriu hakaba mangabar ma piwei nisngau tenat berbor ban penim syuai nadi haswa ya ka sakramento Dikularkan yang barim Laurang yang Kristus